पाउचेदी यंपम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुर लेंगाक अनि लैब सुंगा यारोय सेम ग्यारबसु मणिपुर की मपानदा सेमनिंग सेमलोसो अमकिल अपुनब मणिपुर कनब इमालोप अमकिल अमसुंग नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन काउंसिल निकोना सिंधुना डैम कॉलेज कैंपस इम्फाल लेब एमसु कॉन्फ्रेंस हॉल ngasi kun mathoirak chuba manipur integrity and solidarity day thauram pangthokre thauram asida saruk yakiba amkil ki president in charge el nanbi leimana ai manipur da lighting daba puning daba manipur ki tokai ta pamba sing manipur gi wangmada semning balinga ki maming ama tholaga semajo aduga manipur gi lamkhai panung dadi anuba laingak sembaga loina administration ari thokna leiba so yaroi manipur sai lising ani ki puari gi leijaraklaba leibak amani अदब इंडिया मार्च तौरुबना हौजिक इंडिया की मखाता लेरे ngasi धर्म मसी की पांगथोपगी मरमदी इंडिया लेंगाक अमसुंग आयम ग लौतुनरक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमसोय तौनबा लागनरकबा अदुगा लोइनना नागा की पुआरी अमसुंग लेलेतना मखोगी पुआरी अमोलनबा होनरकबा मणिपुर की सिंगतम अमदि फुरुप क्यारा खुंदारी बलमदम असेकी पुआरी अमलैजरिबा अस्ते इंडिया न मजेट मजेट ताननबा होनरकबा अदुगा लोइनना मणिपुर दा नागालिम हाइबा लमदम अमा सेमनबा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वही अहम असे आपसलगा मणिपुर की मचेत तानदबा होनरकबा की मतंग जानिंगदबा फोंदोक्तना खोंजंग ग्या चताखरे अदो इमाल लुप मयम पुंसिलगा ngasi की नबित असिदा चावरबा रिले अमा चतुना जानिंगदबा फोंदोक्कीबा लोइनना थरम असि मामिंग थोनके लोइनना चथरकीबा खोंजंग अदुना विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वही लौथोकीबा से माइबाकने हेना खल्ले लोइनना थरम असि सही खुदिंगी पांग थोकीगने आइखोना मणिपुर की दमक लेबली कनाकुंबा अमत सिंगरप यारोय हैना मांगना मखातना फोंदोखे आदोप पाउ अमदना माइरोय सिंग माइ मसिन तमनिंगतबा मकोत पावर पाइदुना अफाउ सारिंगबा ओइना उबदि सुमलोय देसाम माइरोय सिंग माइ मसिन तमनिंगतबा मकोत पावर पाइदुना अफाउ सारिंगबा वखल जाउदबा तुंगी आशा लेतबा ओइना उबदि सुमलोय हैना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम न फोंदोखरे ngasi देसाम के फर्स्ट पांगतोप पाउगी बिफम अमदा देसाम की जनरल सेक्रेटरी लाइसांग थेंग लमयान बन नावरेम बेरहादी कॉलेज के प्रिंसिपल मुन्नबगी वाथोक करी की दमक देसाम न खुद चंगलोरी बन अमदि मदुगी केस हिस्टरी अतुगी मतंग द पाउदम लदुना पाउमिसिंग द हाई लमदम मसिद अंगम मथौ सिंग खुरकन पांगन बसिना मणिपुर द लो खोंगौ नबगी मेक लारब खुदम सिंग के मनुंग द हौजे हौजे फोंग साना थोकलिबा एनबी कॉलेज के वाथोक असिसु अमनी आइना लवे याय कॉलेज असिद थोकलिबा प्रिंसिपल मुन्नबगी मतंग द लेरिबा मुन्नबगी मतंग द लेरिबा केस हिस्टोरी सिंग मियाम द मजा खाइना थमजगे आइबगा लोइनेना संजा थुमजा अमदि थबक हापतोक हापसिन ग मरी लेनबा माराल द जंपम वर्ग कॉलेज असिगी मतमदुगी केयर टेकर जीबीना हौगिबा कुमजा लिसिंगनी कोनगे नवेंबर 19 कॉलेज असिगी प्रिंसिपल डॉक्टर एनजी एकासिनी बु सस्पेंड तौके लोइनना सही असिगी डिसेंबर 5 द केयर टेकर जीबी असिन निंगोंबम सितलजेट हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स असिबा प्रिंसिपल इंचार्ज होइना हाके मासिगी मतुंग प्रिंसिपल एकासिनी न महक सस्पेंड तौबिबा अदुगा प्रिंसिपल इंचार्ज अमा आपा हाबसी मणिपुर एजुकेशन कोर्ट 1982 द केयर टेकर जीबी द पीरिबा मथौंगे वांगमदने मासि चनहन बिगनो आइदुरा मणिपुर हाई कोर्ट केस तौके मणिपुर हाई कोर्ट लिसिंगनी कुन की डिसेंबर 15 द ताकिबा इंटरिम ऑर्डर अमर केयर टेकर जीबी न प्रिंसिपल एनजे एकासिनी बु सस्पेंड तौकी ऑर्डर अदो अमुक सस्पेंड तौके मणिपुर हाई कोर्ट जाथंग पीरबसु केयर टेकर जीबी अमदि प्रिंसिपल इंचार्ज एंड सिटलजिट प्रिंसिपल एकासिनी बु मथौ तौन किदे चार्ज सेनखिदे मासिगी मतुंग द लिसिंगनी कुनमथोगी मार्च अनिदा अनोबा जीबी अमा सेमके लोइनर जीबी असिदा नमित असिमक्त द प्रिंसिपल एकासिनी बु सस्पेंड तौकिबा ऑर्डर रिपोर्ट तौकी हाइबदि हांतोके मार्च अहुम द हाई कोर्ट प्रिंसिपल इंचार्ज एंड सिटलजिट न थबक पुबा हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि कोनगे डिसेंबर 15 पंदगे सही असिगी मार्च अमा फौबद प्रिंसिपल अमा ओइदा तौकिबा थबक सिंग द सस्पेंड तौके अदबल ngaklibadi lising ani kunmathogi march kuni thoida anoba jibi asina at settle jitbo principal in charge oina amuk hapkiba asine masigi matung da principal ekasinin hai court gi jathang indudam hakpa principal oina thabak to honbidre aduna contempt thabagi hujik hujik case athare masidagi tha asigi taraga tarukta manipur high court ki double bench da order amata ke order asida mamang da single bench da takiba order abadi and settle jin da thabak pubadagi lising ani kon gi december taragani pandage लिसिंगदी कुनमथोई की मार्च अम फौद प्रिंसिपल अमोना थोकिबा थबकसिंग असि तौकिबा थबकसिंग असि सस्पेंड तौरे एन ऑर्डर अदु कंटेम की जुरिडिक्शन की स्कोप की वांगमद लई आयतन मथंगे हियरिंग नुमित फौब सस्पेंड तौके मासिदा सिटल जितना
High Court namhak principal in charge oina oiba yare airibasi case asi loidri mathangi case hearing December mapanda mukthokle. High Court principal ekasini pa suspend tawkiba caretaker GB ki order adu suspend tawdun principal asiba amuk anamathau tahalli aiba order adu caretaker GB of the principal in charge in unsettled jitna in the astagi college asida sarangnaba kang khongchai ba phibam mulakibani mastagi wothoga sibo waroisin abak prakna bagidam mairoising akanba pressure lakpadagi mairoising ge mairoising gidam desamna kutchang khibani aike election commissioner lok sabha ahum assembly seat kuntra gi bai poll gi matam lauthokre housing thingnari ba pandemic ki mongbato ising isau gi phibam arau kumaising aing asa gi phibam amadi mari leinaba ato hiram singchau local authority sing ga wakal lon sing ta bagaloina hariba hiram singa sik matang de kumna khanaraba matung de lok sabha gi sit hom amade assembly gi sit kuntra gi by election lakliba october kuntra da pangtok lakani an election commission of india ECI na lauthokre hiram asiga matang de ECI da thoki pa cherol aduna ai lok sabha gi oina by poll pangtok da sit hom adude dadra and nagar abel gi union territory madhya pradesh ki daman and diu amadi himachal pradesh ni aire loinara assembly election gi oina andhra pradesh haryana mizoram maharashtra Nagaland amadi Telangana da amadi Karnataka Bihar Rajasthan gi oina constituency ani amasong Himachal Pradesh Meghalaya Madhya Pradesh gi oina constituency ahum loinana West Bengal da mari amadi Assam da constituency mangane aire Banbajawadi tha asi angan basaruk da assembly seat mari by election September kuntra da pakthong danaba Isha lauthokibani hariba sitching adugi manung da minister gi pham makhatana puna da bagidamak elected member am oina mathau taba West Bengal ki Mamta Banerjee election thengna ga doriba Bhabanipur yauribani makatarakpa atopa pau amadana seng suna pibidre lenga ki pungning singselakle Thabal district ki Khangapuk Kendra ki polling station number 35/6 ke Napsa ki agent oirba ke is Madhumatina likai asida chengyan bada Niam chumna yan bidre marmaduna polling station asigi miam kodong chadapa mayung nare aina wakalakle Ngasinong til Khangapuk part 2 Mairang Palik community hall da pangthokpa pauge mifamamada laikai asigi napsa gi beneficiary amana ai Khangapuk Kendra ki polling station number 5 amaso 6 ki reasoning agent oirba ke is Madhumatina Sengyan ba matamda mi amam da seng keji manga phangi aina biometric lauraga seng piba matamda seng keji mari makai kak pire hiramasi ki matang da beneficiaries in the seng chuna pibina da harabaso seng jingbagi bharagi kak pani aibire asugamba miyamna thengnari ba khodong chada ba asigi sarkar ge mari leinaba singda miyang changpi thana miyam ge awaba sik okan view an ma makhatana lenga ki puning sing silagle maraga sida abon mai mihat ke matang da complainant angki ba wang sing report sayolani ki manung da pikhala kadabani khaidem mani social worker masung zerjang baudi ki harage president atwan abon mai mihat ke matang da complaint petition da angki ba wang sing report sayol ani ki manung da pikhala kadabani adoka makhata ba processing sathage haibadu khanakani an Manipur Human Rights Commission ge chairperson khaidem mani na phongdokre Manipur Human Rights Commission ki office da pangthokpa paugi mifam oda khaidem mani na makhatana hai laikhidaba tuan abon mai gi inquiry tawna da Human Rights Commission na ke samalo kale adoka police da gi maru ena laikhidaba gi masanu pani ihana police da thaba FIR correspondent gi FIR police station da thaba Tamenglong PS da thaba FIR 434 IPC ki makhada investigation chatharib asigi status report du commission da tharakadabani aroi da content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri ba panu ba thagachari channel asin dum da kanarabadi subscribe tobi tribesana subscribe tobi ra ba like and share tobi su kawi kan puna ba po amukhanda thagachari